Yes, ndagusuhuje kandi ndagushimiye ngo haye ikaze kuri channel yacu ya Aizo TV. Reka muri aka kanya turebere hamwe iyi nkuru irimo iracicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru bahaye umutwe uvuga uti u Rwanda na Kongo mu mugambi wo kurandura burundu umutwe wa FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda RDF n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC barateganya guhurira mu bikorwa bya gisirikare byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR wiganjemo abasize bakoze genocide mu Rwanda, kuri ubu ukaba ubarizwa mu mashamba ya Kongo. Tariki ya 29 no kuya 30 Kanama 2024 nibwo abakuru b'ubutasi bw'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola babiganiriyeho mu nama yabahurije mu karere ka Rubavu, aho banzuye ko bagomba gukora operasiyo y'iminsi 5 yo kurimbura umutwe witwaje intwaro wa FDLR ukorera mu mashamba ya Kongo. Amakuru avuga ko Brigadier General Jean Paul Nyirubutama, umunyamabanga mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza, ari we wari uyoboye intumwa z'u Rwanda, mu gihe RDC yari ihagarariwe na General Major Christian Ndawere ukuriye ubutasi bw'igisirikare bw'icyo gihugu. Angola yari kumwe nabo mu rwego rw'ubuhuza nk'uko bisanzwe kubera ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo, aho yo yari ihagarariwe na Mathias Bertino Matondo ukuriye urwego rwayo rushinzwe ubutasi bwo hanze. Uko guhura kwibanze cyane kurimbura FDLR kandi bigakorwa mu ibanga rikomeye. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza umutwe w'iterabwoba wa FDLR nka nyirabayazana y'umutekano muke umaze imyaka ibarirwa muri 30 mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse runawugaragaza nk'intandaro y'umwuka mubi umaze imyaka irenga 2 hagati ya Kigali na Kinshasa. Raporo zitandukanye z'impuguke za Loni kuri RDC zagiye zigaragaza ko ingabo za Kongo Kinshasa zifatanya na FDLR mu kurwanya umutwe wa M23. Kinshasa ivuga ko ushigikiwe n'u Rwanda, nubwo rwo rwakunze guhakana ibyo birego. Amakuru avuga ko mu nama y'Irubavu abakuriye ubutasi bw'u Rwanda na RDC Angola abakuriye ubutasi bw'u Rwanda RDC na Angola bashize umukono kuri raporo yerekeye amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko gahunda ihuriweho yo gusenya no guca intege umutwe wa FDLR. Ni gahunda igizwe n'ibyiciro 10, ikaba igomba kumara iminsi 120. Muri iki gihe abakuriye inzego za gisirikare ndetse n'iz'ubutasi bazajya bahurira mu nama zitandukanye mu rwego rwo guhanahana amakuru y'imikorere ya FDLR ndetse no gusesengura uko ikibazo cyayo giteye. Komisiyo ishinzwe ubugenzuzi muri gahunda z'ubuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Angola iyobowe na Lieutenant General Joe Nassone iri mu bazitabira izi nama. Ku bijyanye no gusenya FDLR biteganyijwe ko uyu mutwe uzagabwaho na FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Ibitero bizamara iminsi 5. Nyuma yo gusenya uyu mutwe, u Rwanda ngo nibwo rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe. Kuri gahunda kandi biteganyijwe ko nyuma yo gusenya FDLR hagomba gushirwaho gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bayo bazemera gutaha. Nyuma u Rwanda na Kongo bigashiraho urwego bihuriyeho rwo gukurikirana ko umutekano w'ibihugu byombi udahungabanwa. Kugeza ubu tariki iriya gahunda izanorezwaho burundu ntabwo iramenyekana, gusa ibiteganyijwe ko izaganirwaho muri uku kwezi ubwo ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na RDC bazaba bahuriye mu nama izabera i Rwanda muri Angola. Ngayo nguko ni inkuru irimo iratrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Ni igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bagiye gufatanya mu kurwanya uyu mutwe wa FDLR wihishe mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.